Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta idrama ita, ket nagapukan ni pagayam tayo a Miranda, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no ikumpara ti panagbiag idi ken ita, adayo a narigrigat ti biag idi, isu a napateg ti tunggal sintimo kanyak. Nasapaak anak asawa, ket 5 ti nagbalin nga anak mi ken ni Noel. Makiman maneho ti asawak iti jeep, ket no kasjay nga awan biyahe na, makiek-extra kadagiti construction. Agang angkatak met iti komporme a mabalin ko a mailako, tapno adala ang pangalaan mi para iti inaldaw a kasapulan mi. Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasamak. Agto iti sweldok, nanang. Imbaglahan ngay na yung igatang kadagiti masapsapol iti balay. Ay na, agyaman ako na yanak ko. Dakkel atulong daytoy, nang ro na kadagiti kakabsat mo. Awan na nyaman na, nanang. Kas inkarik kada kayo. Tulungan kayo aginggat kabala. Banag apagyamanan mi una yanak ko. Ket sapay ko ma, tadikan tumauma amang tulong kada kani, nang ro na kadagiti kakabsat mo. Ammo abas sitla ang tisweldo ni tatang yo iti pannakiman maneho na. Wan ka din, nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Basta lakit di adda, mang tedak kunak manen. Good morning, Nanang. Oh, hana anak ko. Nagsapa kamutan anaring. Tamasapa ak nga agsakdo. Sigurado nga min apila man na ni Giant ti bombaan. Mala, mapan ka nga rodan. Ang amsakbay na, riin nga man pa'y dagiti kakabsat mo. Tani, lumawagan. Sige, Nanang. O, anya pa'y laang nga, iter aramidan nyo, anak ko. Sumrak kayon aldawan. Wan, nanang. Wan, nanang. Balon ko ngay nga ron. Mabiit lang. Oh, atoy. Thank you, nanang. Siyak nga imat. Dahito iti balon mo, Vince. Ay, agyaman ak, nanang. Malaala, ingkayon, tapno di kay maladaw. Nanang, already na kun ikan iti kwarta. Dahito'y laangan tinapay kan chicharon ti balona. Ay, naanak ko. Kano adala nga ruden balon mo analing taasa ba? Ita, agala ka pa'y ititinapay kan chicharon. Sana bali ata inlis takmat. Bayadak to inton ada kwartak, Nanang. Ay, unay kalakit din ayang ubing. Talaga asika. Day talakanum ti pampanunutem. Ammo yumat analakak ama bisbisin, Nanang. Maala, alaam nga ruden dagita anak ko. Thank you, Nanang. Bye-bye. Oh, adto'y ti para kan ka, Gino. Tinapay kan lining taasa ba? Ay, wow! Thank you, Hana. Kukwak ka din amin daytoy. Wen, Gino. Ang mga noong tan nakamanan ni nanang mo, gapo kanya. Saan? Di namat amo aparakin ka dayta. Ti amo nakit balon ko. Ay, agyaman na ka na. Awan anyaman na, Gino.
Nasaya at mat tasimangpet kan Noel. Uwan bakit? Kasta unay abannog ko ang nagbiyahe iti nagpatnag. Nagsakit di sikat ko. Agmano ang tatang? Oh, kasya na ka ti Diyos anak. Tatang? Sumurot kayon kada kami ang mapanmakimisa. Ha? Ay, kwa. Inton maminsan ton. Kasta unay nga minabannog ko. Ken napuyat akpay. Sige matan at tatang. Italaang manan nga kakadwa tayo ang mapanmakimisa. Please? Inton maminsan ton, tatalaga na banogak. Hana anak ko. Please, tatang. Apay aya adagulit ka. Nabanogak ko naklangaruden. Saan man na natangkan ti ulom, si kahana? Maminsan laang ti sao. Naawatan? Sorry, tatang. Mala. Mapan kayo latan makimisa, tamaturog akpay. Ikararagan daktulatan, no iso. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla aburido kamat. Kasano? Ket agbayad ka numat ni Vince iti tuition na inton bigat. Pampanunutat no sa dino ti pangalaak. Lakay. Kabalbalik lang ngamin iti na minsan para iti pang tuition ni Raisa. Ita, ni Mat Vince. Ang mga no din akong ikan ni boss ta nagsasaruno matantikas advance ko kan kuana. Barang ano agawid manin ni Brian. Kat adda itid na. Taisupay lang ang tipang tuition ni Vince. May sapay day tapa ka kung konsensya ak bakit? Noel. Kasi matdi anak ta. Taimbes nga agad adal piman. Saanan Tanasa pa nagtrabaho. Tap na makatulong ka data. Apay no palubusan nak ngaminan amapan makitagad iti ayan ni Madam Alice. Isupay matitangdan ko amapan aglaba kan aglinis ijay balayda. Miranda, saan kumaanatang kanti ulong? Kasino nga iti mga sikaso kadagiti anak ta? Numapan ka makitagad. Lakay, dadakkel damutan. Panagkunakit kabaalandan ti magbagida. Nukunak asaan? Saan? Di ka madanagan, takabailak pa'y nga ipamuspusan ti amin, Miranda. O, sa dino ti pangipanam iti day tahana. Kwa nana, mapan ko itid kada Gino. Anya, Amangan nga no awan si daan day tarabi kat datayo ngay. Napanunot mo ka di nga amangan no datayo mo ti awan si daan na inton bigat. Ala, isublim day ta. Ang nana. Isublim day ta kuna ni. Nagrigat lang aruden ti biyag tayo. Maalam pay laang ti mapan agipadawat kadagiti kaaruba. Ala. Ingka isubli day ta ijay kusina, hana. Wen nanang. Agmano ak, nanang? Kaasya nakatidyo's anak ko. Naimbag nga oras yun, nana. Agmano ak. Nanang, iso ni Ruby. Kayan ayat ko. Kaasya nakatidyo's. Balasang ko. Nanang, itatan, sa dino tayo na. Ay ko ha, di pa'y simang patanak ko. Ang amangan no paawidan day jay. Sige, nanang. Itulod ko na ang ni Ruby iti silid mi. Iti kasta, makainanamatan. Anya, agkalay sa kayon kin ni Ruby ko na, Brian. Wan tatang, adda kami matin iti husto tawan. Kan ba isa? Agin inet kami mat kin ni Ruby. Anya? Apay ngamin ayang agganat kayo launay nga agkalay sa anak ko. Agpudno ka man kanyak, Brian. Nanang, saan ang masikog ni Ruby? Apay ngamin aya aday ti pampanunutan nyo. Agraman ti pamilya na, kasta ti bagbagada. Wen tagdardarasudos kayo met ngamin nga agdesisyon. Sana bareng-bareng ti mga sawa, Brian. Kan maysa, kasanon dagiti kakabsat mo. Di met inkarim at tulungam ida ang makaadan. Tatang, doa tawon ko mat ida na tultulungan. Panawon mo siguro. Tapno ti bagik mat tanda si kaswag.
Kahit kumatantag pamilya. No agsao ka. Kasla si ka amin ti mauobliga iti daytoy a pamilya. Kat pudno matsan ka di? Kan maysa, saan kumat nga obligasyon ti mang paadal kadakwada? Oh, Da kayo tinaganak. Iso ada kayo nga rod tirumbang amang paadal kadakwada? bastos ka nga inanak. Ibatan nagtatang. Ayop ka. Apay. Anya ti pagpampanakan mo, ha? Gusto, Noel. Ibatang ti anak mo. Oh, bagbagaman ti anak mo, Miranda. Kahit yuman gan saan, agkalay sa kami kini Ruby. Apay ngay, amulmulagatan nyo mulatan ti makan anay dasar iti lamisaan. Anya ngay ti kukuin nyo. Mangan kayon ah. Awan ka din ti daduma amasida, nanang. Wanarot kastamanan ti sida tayo, di kalman. Tata, isumanan ti sidaan tayo. Pasensya kayon anak ko. Taday talaang tinakaibatugan ti kwarta tayo ita. Agyaman kayo kit di ata adda. Good morning, nanang, tatang. Good morning, morning, anak. Mana, agtugaw kan, tagigiddan tayon amangan. Good morning, Manong Vince. Morning. Good morning, Manang Raisa. Good morning to, Hana. Wow! Tuyo kan linambong nga ugot ti sayuti. Nagimas nga taday toy, nangruna no adda kapi, saan ka di, nanang? Ay, anak ko, husto ka. Ala, mangan tayo anak ko. Anusan tayo pailaan tituyo kan linambong nga ugot tenton malam, agsida tayo itilitson. Agpaiso tata. Promise, tata. Promise. Nanang, tatang. Brian, anak. Pasensya kayong katagiti na isawang ko kada kayo di na minsan ngal daw. Nanang, tatang. Brian. Ay, tagunay ni Ruby. Sabay ko tauman nugot kayo matin ngagkalay sa kami. Sa nabali, tatumulong aklat tamat dito'y balay, nga uri at danton asawak. Ala, uwanan. Anya nga rod. No talaga adida kan malapdan, Brian. Ala, umay kakit din. Tagsasango tayo amangan. Pagyaman ak, tatang. Nanang? Apay, Brian. Amangan mo daw pa extra kwartayo dita. Naibusan kami ngamin, kat awanan panggatas ni baby. Anya, di mo't kait-itod ko lang kada kayo idinaminsan nga aldaw. Ay, naibus ngamin ng tented yun na lang. Ay kat agdiskital ka. Agparparikot lang nga roden ti inayo para iti pang tuition manen iti kakapsat mo. Ita, dumawat ka manen. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Nudimngag kayo kumakanyag. Kat saan kayo anagkalay sa adagos? Saan kayo kumamot anasapa anadaan iti anak? Noel. Kita amita, marigrigatan kami lang arudan amang isaksakad iti pagbiag tayo. Mainayon kayo pa'y. Agbirok ka ngamin iti natalgad at trabahom. Adamot trabaho, tatang. Iso na lang, tas ang regular. Day tangarud kat ti kunak. Agbirok ka iti regular. Nagadulang aruden aparikot mi ken nanang yo. Nainayo ng pailaan. Huston lakay. Oh, makamu kayo man langan. Noel! Noel! Agsubli ka ditoy! Noel! Sa nabali, ikarigatak tagbiro kiti nataltalgad at trabaho. Iti kasta, saan ako na dumawat kada kayo? Nanang? Apay ka di manen, Hana. Di nakdisturbuan. Ada kukuo. Alaan niyo daytoy, nanang. Ni, sa dino tinangalaam iti dayto, Hana. Kwartak dayta, nanang. Urnong ko. Amangan ngamin kunak no makatulong kada manong Brian. Sige, nanang. Umuna akon amaturog. Masapaak pa'y amariing inton bigat. Good night, nanang. Good night, anak. Awan da dumaay amang iwan iti kapsat mo.
Dagiti ngay anak na. At dadagiti anak na, lakay. Kabayatan nga agpapaimbag ti kapsat ko. Siyak mo't ti mga sikaso iti pagtagilakwan na ili. Isupay mo't ati tangdan ko. Dakkel ti maitulong na dayjay kada tayo. Wen angem adayo ti papanam Miranda. Kasanon dagiti anak ta. Kanayon lang arudan ti kaawan ko dito balay. Ita, uray sika kat pumanaw. Saan ka nga minan amapan ijay, nanang? Please? Anak, agurnong laeng ni nanang. Sana bali, tano makaurnungak, agawid akmet laeng adakos. Aging ka diita, kat kaguranak pailaang lakay. Apay akas la nagdakkel ti basol ko kanka. Awan mo ti sabali nga inaramid ko ijay. No di nagtrabaho ang nagtrabaho. Para mo't laang dayjay iti pamilya tayo. Day dakat nga rod. Anya ti kayat mo apagparangan kadagiti anak ta. Kadagiti kaaruba tayo. Akaba ilam ti umadayo, tapno mabiyag ti pamilya tayo. Asaan kayo akabailan a suportaran? Ngawan si Serbik, kasta ka di. Napatpatag ka di ti ibaga ti daduma a tao, ha, Noel? Tinapatag kat maikanta itinasaya at amasakbayan dagiti anak ta. Tinapatag, adda kanenda. Tinapatag kat mapaadal ta ida. Awan bibiyang ko iti anyaman nga ibaga dagiti tao. Oh, matlagayam. Awan bibiyang mo. O di pumanaw ka manen. Panawan da kami manen kadagiti anak mo. Ta isumot ti paglaingam. Noel. Makauma! Huh! Diyos ko. Apaya din ak maawatan ti asawa. Lawlawag ang kumati panunot na. Diyos ko. Apay anagado ti wara ditoy. Kunak man no aglinlinis kayo, ha? Niya anak-anak, nakawara dagiti papel ken notebook na. Saan ko ako ka dagita? Iniurnos kon dagiti papel ken notebook ko. Amangan mat no kuka ni Manang Raisa dagita. Inyurnos ko na dagiti gamit ko. Bagim day tahanak. Ala, tumal na kayon. Nabambanugak lang arudan. Ngam kastoy pa'y ti madanunak dito balay. Pagaapaan nyo pa'y dagiti awan kaus-us kan na abanag. Sikamot, Hana. Apay ay nakakulkulit ka. Adayo nga ubing ka. Iso arumbang nalaang ngarod asurutam ida ta isuda ti inauna. Naawatam. Talaga matasaan na siyak tinagwara ka dagita, nanang. Saan ko matabasol? Na, tasumumbat ka pa'y laang. Uray saan asi ka tinagwara. Rumbang laang aglinis ka dito balay. Apay nga minasya kakanayon ti makit-kita yun, nanang. Uray saan ko matabasol? Ipapabasol yung kanyak. Syakla kanayon ti adda kamalina. Syakla kanayon ti makit-kita yun. Hana, anak! Hana, ang subli ka ditoy! Hana! Tulungan kayo, nanang. Saan ang anak? Kabailak day tuyan. Tulungan kayo nga roden. Iti kasta, daras amalpas. Pasensya kan no si ka tinagdasalan ti pungtot ko iti rabi, anak ko. Okay lang, nanang. Maawatan kayo mat. Pasensya kayon kasjay mat tinaybaga. Di kay agdanag. Taigaad ko ti agadal. Iti kasta, agbalinak to a maestra. Kat inton agsweldo, Ikan kayon to iti kwartayo ken ni tatang. Gumatang tayon to iti agkakaimas amasida. Talaga si kahana. Tila man mapampanunot man nga uping. Basta, nanang, amok ken mamati ak amaaddaan kayon to iti adu a kwarta po kanyak. Sige, nanang, mapana ko ni Jay simbaan.
Sigurado nga urayan na ko ni Father. Apay, agkanta kayo kadimanan. Wen nanang, ada ngamin kasar inton madamdama. Basa pa ak amapan, iti kasta, makapractice kami pa iti kantaan mi. O sige anak, sumarunuak inton madamdama o may kabuyaan nga agkanta. Agpaiso, nanang? Wen, anak ko. Yay! I love you, nanang. I love you to, anak. O ala, mapankan. Itikas na, saan ka amala daw? Sige, nanang. Bye-bye. I love you. Adoy atawan, tinaglabas, asikating inay, ayat. Sikalang tipagtuyusan, daytoy riknag. Iti tunggal aldaw, sikati birbir. Ay, Hala, mistake. sorry. Sapsapulin ko magayam, sana birbirukan. Sana bali. Sigurado asanak ton nga agmistik inton madamdama. Ngamin, umay agboya ni nanang ko. Talaga, Hana? Uwan Gino Mala, partakan tapay nga rutibag na. Iti kasta, makadanon tanadago si Jay simbaan. Sigurado nga agur-uray itan, dagiti kakadwata nga agkanta. Uwan Gino? Hana, magpaigit ka. Adalo, Nanang! Nanang! O, Nanang! Brian, Ni Hana! o apay tikapsat mo. Natisgrasya ta kanugin ni Gino. Kabayatan ti nagnadama pa ni Jisimbaan! Ano niya? Hana, anak. Hana, anak ko. Hana. Miranda! Anya tinapasama kiti anak ta. Hana! Anak! Sana Hana! puno na ito'y. Sana puno na ito'y. Hana, anak ko. Hana, bumangon ka dita. Hana! Hana! Bakit? Apay, Hana. Apay, nagtanuel. Apay. Hustonan, bakit? Awanan ti mabalinan kayo. Nudi ti mga klon iti nalabit aday ti plano ti Diyos para ikanak ta. Ano ti mangibagbagaan na kasingsingbat ka anak. Oh, Managpulong. Managparabor. Nakaraglag sa kandandong apay. Apay, jak nakita dahit na idinabiyag pa'y. Apay nga itaglang nga naabiri sa amin dagita. Ang kinasaya at tiyanak. Miranda. Nagsakit ti maawanan iti anak. Nagsakit, Noel. Miranda. Anak ko. Nulabsem ti agsarita kaslaak matay idi gapu iti nalaos aladingit ken sakit a marikriknak. Agingga nga inot an aklon kumetlaang ti amin. Manipod idi nasursuro mimetten nga ikan iti oras ti tunggal maysa. Nga ore agingga ita taaddan bukod a pamilya dagiti anak mi ket agbabanding kami latta ditoy balay.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Miranda. Ken ka pagayam, Miranda. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu dagiti panubok ngayon tay pagdaldalanan, amang ibus iti oras, pigsa ken pasensya tayo. Ngem di tay kumaliplipatan, nga ikan iti oray basit laeng nga oras, dagiti tattao anapateg kada tayo. Ti maysa nga agek, ti panagisem, wenno ti panang apresyar ket makuna abasit laeng abanag, ngem di tay ammo adakkel gayam nga agpaay kadagiti ipatpateg tayo iti biag. Ababalaang ti biag tayo. Enjoyan tayo nga rod kabayatan anapigsa tayo pay. Ngamin, saan tayon ang maisublipay tinapalabas, no di kat agtalinaad laangan dagitoy alagip kadagiti kaunggan tayo. Alakastan pagayam Miranda, kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan yo ang nabasa mi amin dagita. Ket maaddaan tayon tumanen iti gundaway amang ibasa kadagiti kablaaw yo. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Inyub ubing ko ti agdengdengeg kadag iti drama iti radyo. Kat pakaragsakak unay gapo tamangagan met itan dagitoy a drama dito YouTube. Adu a channel ti pagdengdengegak kat may satoy programam kadag iti pagaayat ko adengdenggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela, ngam agnanaad kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan tinagbalin apadas ko ang nagpamilya. Saan ko ana i-graduate ti kursok gapu ta idinapadas ko ti kinmita iti dakkel agatad ti kwarta, kinay kayat kon ti nagtrabaho. Ado dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor ditoy Benguet, isu a makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Ditoy ko anamamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko agingga a nagturpos. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nakagraduar kan bakit? Nakastrict ka pa yan iti trabaho. Panawon mo't siguro, tapno maadaan ta iti anak. Iti kasta, at damat makuna aliw-liwata. Nang runa no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayat ikayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bakit? Ang no, dapan nakabalin natin. Uray na yun ta. Anya? No,
Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at idwa bagay. Nayunan ta. Apay, di mo ammo tay pagsasaw ako nanak. The more, the merrier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsikog, ta mabalin nga uray mano. Ah, ay, Ay na, pampanunutek pa'y laang, marigrigatan ako, Lawrence. Iso ahusto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay, apay ka di ba kay? anya nga tanong mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay katuna. Pangbiro ka nga ron ah. Itaam jay nagagat kin mapagtalkan. Wen lakay, agdamaga kadagiti katrabahuan, bareng adam ang muda. Medyo marigata na kami. Diyak kabailan apagigidan ng ti trabaho dito balay, kan trabaho ki opisina. Maawatan ka ba kay? Isuruman nugutak iti ko ng amang halata iti katulong ta. Hindi kasta, masikaso mutlangan na impag ti anak ta. Nay, apayan Shirley. Aldawan ngam nakailad kapay laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado itananang. Ah, ay aya. Sabado gayam ita. Kunaklaki din no Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Ah, wen nga rod ah. Ang apaya di ka pala bumangon di tagay. Kanay aldawan. Madingarod ti bagbagik nanang. Agsasaduta. Tas lang maululaw akadya kam. Diyak mauawatan tirik na. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos, saan nga tamasikog ka manan Shirley? Ha? Tinasayaat, ingkalangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tamarikrik nam. Makatawan lang ni Elijah. Nga masikugak manan Lawrence. Di mo't ko na maaduwati kaya't mong agbaling nga anak tabakay. Uwan, O, di isunday ta. when angam nagsarunoda matlaunay, uray jay 5 atawan kumamot at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awir? Husto laeng bakit? Nasaysaya at kidi at inagsaro no. Iti kasta, maminsan di pa nagaw-awir. Sa bagay ngam huston ti dwa Jakon kaya taksikog, Lawrence. Ha? Ay, depende bakit? Anya kahit ang muta. Abangan no, paraburan na tapay ti Diyos iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitanta. Narabyan ka mo't anagawe, Shirley anak ko. Wala nang. Nag-overtime kami. Taado ti insambot mi apapeles dagiti kliyente. Ay, gayam. Sa dino ti ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Pinaturog itayan ni Lanay. Ni Lawrence ngay, saan ka di pa'y asim mangpet? Awampay mat. Kunakki din no isunti dimtang ang si kama gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak ka. Sige man ngarod nanang, agpulo sa klabiit. Sige nga rod, sumarunukan to lang aruda ni Dya kusina. Uwan nanang. Sa dino tinagapang bagay. Apa di ka nagawid idarabi. Kan apa di mo sungsungbatan dagiti awag gentiks ko keng ka. Sa dino nga tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, di nak man disturbon. Kit-kitaam lang arudin ngagdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdama kaklaan mo bakay. Awan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko nam. Ay, kat ija opisina. Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko, iso asaan ka na sungbatan. O, anya, ada reklamo am, Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti ubing. Sana bale, taad damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho.
Masya, nakidya manugang talakay. Ni ka di Lawrence, tidakda ka matang bakit? Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay ante anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bugawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikastana amang sungbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapay kaya kastamot tan. Saan mo na siguro akasta dyan anak ta? Ay, huwag nga rod ah. Sadla ang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawid. Ay, tinamag mo kumaano sa dino ti papapanan na bagay. Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no, puno nga agong overtime lang. Jak laam mo lakay. Agam no jak agbid daw. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay, amangan no, napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da bagay. Wan ngam iso ko ma at ibagana. Kayat ko asawan, ibagana ko matipod no. San amasapol nga agulbod. Ay, kasaritam to dyan anak ta bakit. Magbagaam to ni Sir Leg. Nasayat mata si Mang Pagkan, Shirley. Abay, adda ka di baga ma, Lawrence. Ha? Nabartag ka. Awan bibiyang mo. Shirley, Di nagbibiyangan ta saan ka apakibibiyangan. Nawatam Halala. Sumbrak kami ti silid ta. Iti kastam makainanakan. Umay ka ta si bahin ka. Ay, batanak Lawrence. Kabalak di bagay. Kaba, alam ko na. Ngam danda ni matumba ka mo't amag na. Tulungan kan. Saan ang gunak man? Kabalak di bagay. Kunak lang arudan. Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa di nung atantayan ta sawak. Rabina. Sapay sangit a sangit ti inauding anak mi. Yung baglagan. Saan pa nag-awin ni nanang? Hawagak manan. Barang sumbatan na matan. Musto na napukwan. Matulog ka. Ta sigurado apaawidan ni Mamem. Paglakit din tagda ni nanang nga mga awin iti anak mi. Wan. Nabartag ka manen. Nanya kumait na. Anayan mo tinakasta. Apay, ada ka di parikot mo, ha? Anya ngay gumati amom. Kat awan mat adal mo. Shirley. Ala, aglisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay arumwarta bakit? Anya ko matipagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo tinakasta ka, Shirley. Kalahat mo tanti pa nagbaliw mo. Saan ka matasigo na kasta, Apay, ada ka di basol ko. Ada ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mati aramida. Saan akasta mapan kakit din agbarbartak dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Puno matsan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa'y lang. Amom ka di. No kasano ka masaksangitan ni ti kasta pa nagsasaom kanyak. Manipod na gamamuta. Amumon ngawan nalpas ko. Ngam kinayat nakbatlata. Kaputa nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong ti kinawan adal ko. Apay, Shirley. Andala unay tinagpasulak ka. Taapay akasta ka baten. Apay!
Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagbampanagan, ibinukin ko pamilya. Nagsakit. Nagsakit gayam, ti mabagaan itawan adal na. Nangruna, no ti asawa mo mismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigod, nakasingsing pat. Pinaadal, ken inig kami tinasaya at trabaho, ti bangi parupang awan adal mo. Nagsakit. Anya ngay nga ron. Ano saka? Tay sumat tipot no. Uminom makiting, uminom. Itas na. Makalipat akmet. Nga uray da pagbitla na kanito. Oh. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Ni manang mo, Shirley. Simangbot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagitubing. Sa dintaenda. Itay da pa'y ang nakaturog manaw. Nagandamot lang ka di. Sakbayan na turog ta. Ay, wan manaw. Sige. Ingkamot maturugan. Siya kung timanguray ka ni manang mo. Sige manaw. Parbangonin. Nga mo ang pailahan tasawak. Una yan, tikastoy. Ay na, nasaysaya at matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yunana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigatan. Baka ibagadan tupay at chismusaak. Mawatan ka matkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Nana, dayta ti kasayatan nga ramidan yaw. Mas daawak nga ron. Takanayon damatan nga gapa. Saan damat asigo da kasta? Ay, day tamat nga ron ti pagsidsid da awak lani. Awan mat makitak aparikot ka ni Lawrence. Ta responsable mat kas ama kan asawa. Ti matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Dinansamatan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Sana na may parbang ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At dapay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Bagaan naktuman nga rod, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen nana. Oh, Lawrence. Adayo manan ti nakaiturungan ti matang mo. Abay, adda ka ti parekot mo. Ay, ko, boss. Awan. Andala pang panunutek. Sigurado ka? Awan, boss. Natlaw ko ti kinaliday mo. Kadagi tinapalpalabas ngal daw. Boss William. Ibagam lang. Lumay papaniti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan di trabaho, iti ko nakapampanunutek. Okay. Mawata kong Lawrence. Mapantayo man kit di aghapi-hapin ton malam. Ito kasta, marelax mo man ti panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumat lang, Lawrence. Lawrence, baraw.
Ne, da kayong gayam, nanang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arabidan ni Shirley. Pinadas kumot akin na sarita. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at latan na nagbaliw. Awan tirong bangikit diwan niyo iti pasensya, nanang. Di kayo madanagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kini Shirley. Lawrence Barok. Diyak kahit nga agapa kami kini Shirley, nanang. Iso diyak lata nagtag-tagari, nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi, nanang. Amo, nga ibain na nga asawa. Sabali talaga, ti maramidan ti kwarta. Professional pimanen ni Shirley. Idento ta siya katawan na kadala. Tanang. May saklang a construction worker. Karpentero. Nababang klase ti kontraktor. Babaw na nila ang tagiti engineer. Lawrence. Diyak mo't ka tayo mapapalaw ni Shirley. Nanang, mawatag man. Isa na lang ita, nagsakit ikas diya kararabidan na kanya. Iparupa naman langit din, ngawan na kadanak. Nagsakit, nanang. Ala, bayam takasaritak tumanan ni Shirley Barok. Barang ibagana. No anya ti makagapaw, no apay akastoy matan ti mapaspasamak. Sige, nanang. Katsapay ko ma. Tay bagana ka na kayo. Etikas na. Hamukmat ramidek. Nagrigat kami na kastoy ang sitwasyon may ita. Diyaga mo. Lodya ti bati ang naramid ko. Payakas niya matan ti asawa. Diyaga ko na mo. Lodya ti panunutik. Nanang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli ti sigud tilangan-langan mi nga agasawa. Nga maginggay ta, ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagan no anya ti parikot, awan met ibaga ti asawak. Madandanaгаnak, ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabyan, pasaray na bartek pay no sumangpet, no daduma saan pay kit din nga agawid. Awan mo ti amok amadi nga inaramid ko, ngamjak amo no apay akastoy meten tinagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa to'y surat mo, ngem awan met ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpateg, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong iti rigat man ken namay, saan ket nga agkinnum pitensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yu. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence,
Kat pagyamanak unay ti ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laang agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid a nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pay iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pay natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon yo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako na Janice ading ko. Kastamot tangging ka bayaw Greg. Kung naktupay kita didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga rin kini Janice. Kan may sa, sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong. Mangbola ka man ako na akon, Greg. Sana ka mang pulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wan. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wan manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum anaimbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiagan yo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga bayaw Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan na nyaman na manong. Awan anyaman na manong. Ay, na. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabalin na nawasag lang ang data tablet. Sigurado ang magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kuha manong, ate. Ay, saan Uncle? Diyak kayat?
pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, igatangan da ka itinapinpintas kong dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta at tablet naneng. Please. Ang uncle. Ala. Itid mo day takin na uncle mo, anak. Greg, Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itid mo kin uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro a modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At dapat yung pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Ken, at dapay sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil bakit. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor, Ken may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababainon ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg, tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada, no maamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, bilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y kararamidak. Unangam pangaasim ka di, tay katumatan ti kinamamartek mo. Oh. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugali mo. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga arambidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Oops. Oh, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre, Inlutok dayta. Ala, mangantan kabayatan na napudot pa'y. Ay, katwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di dya pagadalan. Nasayat mo nga rin kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nagimo sa talaga. Katuhin siya pa iti ko nam. Aywan gayan, kumusta mat kang dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga rin diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo tin iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga rin da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan na palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo apagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apay ni Manong Victor. Imawag manan itay. Apay ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong makansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtid ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Ay, nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kat kasla umababuso mat ni Manong Victor. Apay mo tanako nam da bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anya nga ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalik ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta ti lang Mayra?
Adda ka di parikot? Ah, ay ikwa manong Greg. Parikot ko nga ron ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Kuna ni manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinagyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuswan da kayo mat tindagiti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbar kamanan anagawid idirapi eh. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat na tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Naa. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen ka dagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Bagibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibayin ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanyak. Victor. Podno, di bagbagak Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan, angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na imbag anakam kan ka. Kan maysa, saan damot anagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanod kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya nga minday jay ay Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. So, Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga iti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha? Ay, kwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamot. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha? Ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartag mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, Manong. Ha? Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong kang agbarbartegak? Nabayagan adya kan aramitin day taanin ko. Nagbalbalo akon.
Ay na, di kan makapaglibak kanyak Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati sa lunat mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naa. Naminsang ka lang at timulong. Ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ma. Ano saan agapo kanyak? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga ibuyboy day taabanag kanyak manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa lang? Manipo dita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Baglangan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos na. Kasi ati biyag. Nagganas niyo. O naman. Sa bali at talaga no amumati dumiskarte. Ne. Parang bango magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan nita eh. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Di kasta makaawid ako. Turog ang ngamin nga. At talaga masawa ko na na! Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sakbay aping manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat nga minan. Iswadya ako nakapagtapan. Pinagaaklaang mat. Ngam isupay kit diti adaganas na nga gungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumbang nga pagbainom kanyak. Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat ba ng Carmela? Ay, anyaman nga tantibaga na. Ay katsong bata mo na, itikas ta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Asino ti na ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na, time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madana ka na. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anakapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amangan no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nanginom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pan naka-aksidente na.
Sigon kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ati kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparken ko, ana, manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Daytaket nga rod ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdong parnay ti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Dahil nagsakit entero bakit. Unak lagi tinumatay ako. Manong Victor. Oh, ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko, tiagkid daw, iti pamakawan ka na kayo, kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpat yung kanyak. Banag, ang pagpapapawiyak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamiris ako. Katagbalbaliw akmatan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga, Manong Victor. Agyaman ak tanakaamiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga ini dyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat kan bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Kat ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkalasagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam, Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam, Victor, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.